Hei a pōpō tātou mōhio ai, ko wai te māngai hou mo te rohe pōti o mana i te whanganui ātara. Tokorua ngā Māori ko tahi te tangata no ngā moutere e whai ana i te tūranga. I te aruaru a Joe Glenn i a rātou i te rangi nei. Tērā e pō he hetia ko riroke i te mema mo nāhinara, te tūru pōti o mana. Hei tāna ko uti ke ngā mahi. Tino pai te whakahaere o tēnei rā, o ngā wiki kua pahure ake nei, toko maha ngā tāngata haramai ki te tautoko o tēnei pōti i roto o mana. The change is coming in mana. Ko te rā whakamutunga tēnei e takahia e ngā kai whakataetai mo te rohe pōti o mana, ngā huarahi ki te mirimiri ki te kōrero ki ngā kai pōti, me kore pēr rātou e puta atu, ki te tautoko i a rātou ki ngā pōti apopō. E whakapai te ana, nuku atu i te ruamano, ngā Māori, kei roto i tēnei rohe. Tautoko au ki aia, me ki e tuake ki roto i te tahi pāti, ki te tū mai ki ngā mea Māori, me ngā take Māori. Me ki te wahine o Ngāti Porou, me ki o Ngai Tahu Hoki. Ka hori rangona te umere mo te kai whakataetai o reipa a Chris Whāwhoi i tana tae ngā atu me tana rangatira ki tētahi o ngā kohanga reo mo ngā mautere o Porirua. Hei tāna anō, ko oti ia i ngā mahi kei ngā kai pōti ina nei. I'm confident we've done the hard work, and now it's up to the voters of Mana. We've put in a big effort over the last 8 weeks. They were enormously enthusiastic about the prospect of Chris coming in as a Pacifica person to represent the Mana electorate. Hei te whitu koraka i te pō wā pōpō, ka katia ngā wāhi pōti o mana. A ngā haora o muriho, ka rongo te ao, ko wai i toa, ko wai i tohu. Joe Glenn, te karare.